جن آوندا نوچهین اورینت نیوز زیوار باش تماشاوان نژاد اسپیکم هرن سنوچه پشتی پرورده و آمدکاری پیشمرگین روجاوا خو آمده دکن داکو درباسی روجاوا ببن لگندوار سریکانی لمناجیر پفچون و توباران و کشتنا 19 چتیان و هفگرتنا نافنتوی بارگه داعش آرمانج دکه پروگرام ترکی امریکی یا راهینان کرنا هیزن نرادیکال دست پیدکه و برپرس امریکی یه هیزن سوریه نرادیکال دفج کار برده ده. سرکرده پیشمرگین روجاوا دلوان روباری راگهاند که هیزن پیشمرگین روجاوا و درباسی روجاوای کردستان ببن و او شر لدجی هیزن رژیم سوری بکن. هروها و لگوری چافدیران که هیزن پیشمرگین روجاوا خو آمده دکن داکو درباسی حسک ببن لی ده همان دمه ده پیده وی که ناپجرینه. ده همان مجار ده روباری و ده هفدیتنه که ده لگل کانال الجزیره دا دیار کرن که هیزا پیشمرگین روجاوا جه کسایت کرد این سوری پیکته. هیزن پیشمرگین روجاوا آمدنه که درباسی پاریزگاه حسکه ببن. پشتی که او پروردهین لشگری لحریما کردستان بداوی کرنه پیشمرگین روجاوا خو آمده دکن که درباسی حریما کردی لسوریه ببن مجارا که پیده ناپجرینه. وکو تیزانین کو پیشمرگین روجاوا باسکه کی لشگرینه ینج پارتیا دموکراتی کردستانی لسوری یا جهیلا خوا باسکه که جه هماهنگی سوری و ریبر وان هیزان دلوان برواری جه مالپرا الجزیره نترا دیار کر کو لشگرین وان اون این کج ارتش رژیم سوری جدا بون و هین جوان شورشگر جه باشوری کردستان ده سال 2012 دا تولی وان ببون به مبستا پارستنا حریمن خواه. دلوان روباری دبیجه که پیشمرگین سوری پروردهین لسر آستا بلند ستاندنه به سرپرشتی پسپارین اکادمیک و فیری بکارانین چکین سیوک و ارتبونه به پشتگیری سروکتی حریما کردستانه و به پیشمرگین وان را شرکی به همپال دیجی داعشه کرنه. دلوان روباری تکز دکه که اوه ده دمکنه ذکر دا ده شرکی لهمبری رژیم سوری بکن ده حریمن کردی دا او آمدنه که تیکلین داینن به همو علایان را که به شیوه کی ارینی مافین کردین سوری بپجرینن. ده دما که روباری جمارا رشگرین خواه دیار ناکه او تکز دکه که او درباسی حریمن کردی ببن دا ملتین خواه بپاریزن جه همو هیزن لشگری ین کن رژیم پشتگیری وان دکه او هیزن که بخواه گرک به پاراستنا ملتین بکن لی پروژوای اوه پاراستن رژیم دکن و ملتان اشکنجه دکن. جهیلا خوا سعید عمر برپرس تیکلی نشتمانی یعنی پارتی دموکراتی کردستانی لسوری دبیجه که پیشمرگین روجاوا نابنا قربانی جتو کسی را لسوری اگر دیدار گوهرتن وسا نزلال بمینه و قطع نابینن هفبندن کسین که پیناسین بمافین من نکرنه. لعالیه کی دن نقیب پیشمرگین روجاوا دلوان ریباری جه اورینت نیوز را دریا تلفون را تکز دکه که دما در باس بناوان لحسک آن روجاوا به تواهی ندیاره لی آمدوین وان بردوامن دا که ده هر دم دا آمده بن که لدیجی رژیم سوری و چه آلین هانه که شر کردان دکن لروجاوا راوستینن. بله تماشاوان نجا آنها لگلمه برز فیصل اسماعیل اندام کومیتا شوکاریا پیدک سوریه جه هولره. برز فیصل ایوارت بخیر تو وک شور مندکی ده هیزن پیشمرگین روجاوا ده یعنی چما تا روجا ایرو پیشمرگین روجاوا در باسی روجاوا نبون و اف بریار آنها هاتستاندن. برای وجود خیر سرفرا و سرشوا و تماشاوان و گهدار هجاجی یه ما وکی پارتی دموکراتی کردستان ام خواه آمده بکن منو گوتی همه درواستن و هیچی منو گوتی برجی منو گوتی هیچی منو گوتی من ها درواستن زی ام وقت پیشمرگی روج آوا لشکر روج آوا بکنش بو ام کاربن پاراسنا منو خود روج تنگایی ده آنها تشکی گوده لوضعی سوریه اما مزانین رژیم هیا و مزانین دو دستکیت رژیم جهانا او يعني
بله او قوات الظل او حكومه الظل يقولي اماكن او من معلنه في اما وقت بين بارتي وقت انجمن اجتماعي كل سوريا ام قامت كن وقت لشكري روج ابا ام امده بكن جبو روجا وينا درباس بس هي بريا نص ديال كان درباس بله برز فیصل هاته راگهاندن کو بلکی هزن پیشمرگین روجاوا درباسی حسکه ببن اگر درباس بون یعنی تترستنا یا کو ناکوکین لشکریشی دنافبرا هزن پیده و هزن پیشمرگین روجاوا چه ببن جبر کو پیده انا او لسر عرده شردکه او وکو او دراگینا کو او پاراستنا دورین کردی لسوریه دکه اما ما قلت يا مهين درباس من هذه دو ام دجين وقتي ام درباس من درباس من وبار اسلام التي خامنه تشبو شريط هذه وغلي هذه يمكن هذه الجمع او بروجيكت او اما بروجيكت دي بروجي بيدي بروجيكت كردي تدنينا بروجي كردي تشكي كرديتي وبار اسلام التي كرد نايكرن برس دجين ام بار اسلام اذا قال كي قال اي شيء متينينا اما ام دجين وبيز لشكره روج اي اباد كرن كردستاني ده دواري آمده بوني ده دواري هي جاهز كرني ده أما تجهيز كيش بو رجاوي وري أما درباس ممكن أو درباس كريش بو بارسنا ملتي مش بو بارسنا جندو باجاري ميا أبيتر دو بيد إيرو خندقة كيل دورا كوباني دينه أجر هبا هي يعني قوتا خديني هذا دورو بري كوباني وق باجار تاني ببارزن أبو ضعكيوه أدوجم خندقة جيش همي مناطق كردي دريجو أو هي خندقي خوا الدوره ملتي كود جندو باجاري وينا سنوري فردا بحمل النئي باجار كي خرابه جندو يعني خمال تيدنا معنا ملت تيدنا مايا او رساله كي شاش عندنا ملت رساله كي شاش دانا ما رساله كي شاش دانا هر كسي قلت قراءه سياسيه كي انه فرسنا باجار كي خرابه ثاني اوج مطلوب فردا فرسنا ملتي ممكن ترجه موجود شبر بيك اما وقت لشكري روشتي اباغري بو فرسنا ملتي ما ورختيجو ام بينن هي زوركي الملتي ما ذكرن ام قبولنا كن ام بيجن هنجي ام درباسن من انا قلت يا درباس بله برز فيصل يعني اگر بريارا درباس بونا هيزن پیشمرگین روجاوا هات استاندن کو درباس بن هندري روجاوا يعني ت ام بيجن تهفريزي ام بيجن ام ت هف لهفكرين دنافبرا و هيزن پیشمرگدا و چه ببه شاو هذه بيشمرقه ببورا تلهف كرين دنافبرا وك هيزن بيشمرقه روجاوا و بيدي و چه ببه بله مرق حميجه كار كريغو هيزا نشت يعني هيزا كي كردي هفبش يمكن نادي هيزا بارسنا قالي كرد بي هيزا بارسنا قالي هيزا بارسنا قلبي ام دوين هيزا كي مشترك شي بيدنا برا ما وقوه صحيح موجود هذا نبي هذا بارسنا قالي كرد بيجو ام دبر ملتي خدا بدل كشت ندبر غيري خدا ام قبل بيت غير المد هولير يقدر اب اتفاق كريه وهولير دوم اتفاق كرو دهوك جماعه اتفاق كرو هذا ما هبش بي نبي هذا بارسنا قالي كرد بي يا مخابن بو بشتي سيلور دربات كنو دو خوش بيت كن او مشكله بو هذا غير دايه اما ام بينن جوهج بو بارسنا قالي مبي ام تكار اتفاق تشتسي بارسنا قالي مبي ام بير اتفاق كن وقت او نغازنا موضوع كده برياره وانا جمابه مشكله سوايدي هذه اتفاقات امنيه بنت خلكيره او موضوع بو هذا غير دايه نبنا بله برز فيصل هاتا راگهاندن کو هیزن روجاوای هیزن پیشمرگین روجاوا ج کسین کرد ان سوری پکته هجمارا وان چقاسه و يعني پشتگیریا وان یا لشکری چه چک با و چه عربه بن چه وسایط لشکری بن و کجان آلین لسر عرده و آلیکاریا وان هیزان بکه بري هميزي شي مسألة جماري أبناء إيشيمنا از إيشيت مسؤولية والا إيشيت إيه مباشر بثروات إيش تكن أبناء نا يعني جمار نجم منا مطلوبات بيشم دو أو آباد دبن الهريمة كورستاني دبن هذا زيرفاني دا والبر قوتيو خيا كرن التجروجي دي وقتا قوت أمريكا دبيجيت بهذه بيدي هاتنا جدا كرن أم دعموا أريكاريا وانا كرن ما معارضات سوريدا ام جو آمد وقت معارضات سوريا مزدك ائتلافنا ام خو آمدت کن گو هنگا آریکاریا داو دولتی چه بی اموی آریکاری ورگرون و کاربن هزا ملتی خو قفتر بی بکن ام لبندی بریاره گو ام بکن لی ام خو آمدت کن ام لبندی واجی نامی نسکن وقت آمده بود بله زور سپاس برز فیصل اسماعیل اندام کمیتا شوکاریا پیدک سوریه کو تجهولیر لگل مبو زور سپاس سروان آگاهیان دنباش
ناوندا چاپمنیا یه پیگی راگهاند که لسر سینور کوبانیه یه روژ آوا پفچون دنافبرا هیزن یه پیگی و چتین داعش دا دوم دکن. هر وها و داخویانیه که دا یا یه پیگی دا دیار کرن که چتین داعش ایریشی نافچایا مناجیر کرن و دا انجام پفچونان دا 4 چته هاتن کشتن و 5 دن بریندار بون. هر وها و پشتی پفچونان فروکین هفگرتنا نافنتوی بارگاه داعش توباران کرن و دا انجام توباران دا بکیمانی 15 چته هاتن کشتن. لسرکانی فروکین هفگرتنا نافنتوی چتین داعش توباران کرن و بکیمانی در دورا 20 چته هاتن کشتن. لگوری آگاهیان کو لگندوار سرکانی چتین داعش هول ددان کو ایریشی چند گندان بکن لپشتی توباران او جوان دوران رویان. ده انجام جوینا اندام پارلمانتوی هرما کردستان ده بریارا دریج کرنا دما سروکاتیا سروک هرما کردستان مسعود برزانی هات استاندن درباره رولا برزانی لکردستان عراق و روجهلاتا ناوین ده ما افراپور جوارا آمده کریه ام تماشا بکن. آلین سیاسی الهرما کردستان دیسه سروکاتی دانا مسعود برزانی او جیش برسدما روشهلاواز یا هرما کردستان و ایریشن داعش و شر گل هرما کردستان و دردورا و دقومه اف بریار هات استاندن پشتی گو آلیین سیاسی خوستن گو مسعود برزانی بمینه لسر دست هلات داریه و جبرگو گلک جولاتین کرد خوازن مسعود سروک بمینه و به تایبتی گو روشا تندرستی سکرتری یکیتیان اجتماعی کردستان ینکه جلال طالبانی نباشه جبر نخوشیاوی هر وهاره بری گروپین گوهرتنه نوشیروان مصطفی جی نخواست خو بخن ناو ناکوکیان به برزانی را برزانی جعالی خوف و دما سروکاتیاوی ده گلک تیکیلی بروجهلاتا ناوین را چکرن و هولدانا سرخوبونا کردستان دکر هفدم برزانی جولات ناو دولتی خوست گو بشداری شر کوبانی ببن و ده دسپیکا پشداربونا فروکین هفگرتنا ناو دولتی دا چکش هیزن یه پگو یه پجر پیشکش کرن و پشتر برزانی دازانین گو آوی کوبانی بکی وک هولری و پشتی پشداربونا فروکین ناو دولتی ده شر کوبانی دا برزانی 155 پیشمرگین کردستان بچکین گران شانت کوبانی داگو آخا کردستان بپاريزن و پشداربونا پیشمرگل کوبانی گلک مورال دانه هیزن کردی برزانی والگور فرمان آشاندنا پیشمرگیان لکوبانی هشت گو یک کم جار پیشمرگو یپگا مل بمل یک ریز بن و لدجی ترور شر بکن لترکی جی بارزانی رولکا گرینگ دنابرا ترکی و پکا دا پیک آنی و هشت حکومت ترکی برنگ گیدن لکردان و دوزا کردی بنیرن و لسروی بابت آستا اپراسیون آشیتی لترکی دنابرا پکا و اکبه دا بلند بویا لآلیه کی دن هن جاودیر دبینن گو دوی بارزانی بمینه سروک هرما کردستان دوی دمیدا جبر روشا گو کردستان دجی و به تایبتی شر گل دجی داشه لی گوتنا داوی لسر هبونا برزانی لسر دست هلاتداریه به دسته گل کردستان ده اندام انجمن سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستانی PDK علی عونی و داخویانیه که دراگهاند کو کالکان نبر پرس کردن ازیدیه و مافی وی نینه کو بحثا باشور روجلات و روج آوای کردستانی بکه. هجای برخستنیه کو اندام کنسیا ریوبر کوما جواکن کردستان KJK دوران کالکان گوتبو کو ناب باشوری کردستان تن جهیلا هوليري فورا بريفابرن و دفي ريفابريا شنغال دهوك زاخو سليمانية آخو سرهبة هروها عونية برسفا كالكان دا و قوت كو بلا كالكان قند خوا و باكوري كردستاني آزاد بكا و پشتره لسر شنغال و هريما كردستاني بآخفة لنزی بنداوا موصله چتاین داعش ایریشی گند مسقلات کرن و چپرین پشمرگیان جخوره کرن آرمانج و دوی شریده وان چکن سوکو گران بکار آنین. جالی خواه فرماندار هیزا پشمرگه عمید میران راگهاند کو هیزن پشمرگه به تندی برسوا چتایان دان و ایریش نوان تیک برن و دوی شریده گلک چته هاتن کشتن و 12 تر منوان لجه شرمان هروها تزیان نگهان هیزن پشمرگه.
سرکرده پارتیا شورشگرین زحمتکشین کردستان ایران عبدالله مهتدی راگهاند که ایران رولک نیگاتیف در روشا روجلات ناوین ده دلیزه او سدما بویرین ولاتین کنداویه. هروها ده هفدیتنا کده لگل اجانس انادول مهتدی دا دیار کرن که ایران ناهله که رژیم اسد بروخه و حزب الله پشت گریدکه او بهیویا که امبراتوریه که فارسی آوا بکه. مهتدی ده بردوامی خافتنا خود راگهاند که کردن لسوریه ترکیه و عراق ما في نخواه بدست دخن لإيران أفياك جلك زحمته. جدرکی ج بازار موصل راگهاند که ده روژا سرسالا چارشما سور ده چتاین داعش دو کردن ازیدی کشتن. هفدم و لگوری همان جدری که لنافچای بابل توپ چتایان هر دو کسان به گلیان کشتن. هجای بیرخستنیه که تمن وان 25 ساله. نافبرک بچوک امیل و وگرن. جريا حمي آلا فين راگهاندنه ده ام بورنه هر نوچيك قالك شروع ده اگر تبخوا زناس بکش دورا تشهد و گلال يعني اورينت نيوز باجاري كركي لقي ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمار كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بيستيا نوك يكو ديتيا. پشتی پرورده و آمدکاریه پیشمرگین روژ آوا خو آمده دکن داکو درباسی روژ آوا ببن. لگندوار سریکانی لمناجیر پفچون و توباران و کشتن 19 چتیان و هفگرتن ناونتوی بارگهن داعش توباران دکه. پروگرام ترکی امریکی یا راهینان کرنا هیزن نرادیکال این سوری دست پیدکه و برپرس امریکی هیزن سوری نرادیکال دفج کار برده. شورمند یاسایی یا ارتش آزاد عثمان ابو زید راگهاند که پروگرام امریکی و ترکی یا راهینان کرنا هیزن رکبریا سوریا نرادیکال دست پیکر. هروها ابو زید دا دیار کرن که ده پروگرام ده حرس آواین راهینان کرنه ین لشکری بجشکی و راگهاندنی هنه لگوری هن آلین رکبریا سوریه که پلانا ترکی و امریکی تانها نزلاله که او هیز و شر داعش لیه رژیم سوری بکه. هاتا راگهاندن که سرکرده امریکی و برپرس راهینان کرنا هیزن رکبریا سوری یه نرادیکال میخائیل ناگاتا دفج کار بردا و وی دا دیار کرن که برنامه راهینان کرنا رکبریا سوری و بردوام به.
هەروەها و لە گوری بەردەفکە وەزارەتە بەرەڤانیا ئەمریکی ئێمی دێرێک فرۆست کو ساڵا بوریدا ناگاتە وەک بەرپرسێ لەشکەری یê hêzên neradîkal yên Sûrî dest bi kar kir. Hêjayê bîrxistinê ye ku Wezareta Berevaniya Amerîkî 500 kes ji hundirî Sûriyê beşdarî vê hêzê kiriye. بله تماشاوان هجا آنها لگل ما برز حواس خلیل اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریه ائتلاف سوری ده جستنبول برز حواس ایوارت بخیر پروردکرنا هیزن نرادیکال ان سوری ان رکبر و چاوا بردوام به دما کو هات راگهاندن و دست به کار خوابک و برپرسه و دفج کار بردا. بله ایوار باش لو تماشاوان تای هجاره براستی وک ونزانن پروگرامت امریکا و ترکیه و عربستان سعودیه بهفره تدریب کرنا او لشکر آزاد اینا رادیکال هین بردوامه گفتگو باش هفقیمانه را و حکومت دمکی گریدای هفقیمانه را بردوامه و بردوامی گویده وری کرن او کار نای سکناندن بدمکی ده چونا کساتی کی ده یان مانا کساتی که جبر او خوا وک تکرم کری پروگرام الپیشیا و تدریب کرنا و هزه و او هز و بردوامی و پروگرامی و هبه لی مخابن براستیجی باوری مده او پروگرام و خوا نشان که گریزا سوری و دریج بکه و نشان که جارستریا وضع سوری و سالات که جبر پروگرام هاتیجی پروگرام نبروجه که دواده جارستر به و اف لشکر نه بشغل مهاجی درباز به الهندری سوری. بله برز حواس يعني تا نها بحثا ام بيجن مجارة راهينان كرنا يبهجي جتالين جيهاني و نهاتي كرن يعني تي تخمين كرن ان تيرا غاندن كو اف بحث ورا كرن ويبهجي جي ورا لتركيا ورا راهينان كرن باوری مده ایما بلکی اجباری ده کار و قبات وقتی امتکن وک انجمنان اجتماعی کردی امتکن سر اساس وک نتوا کرد الهندری سوری ده وک نتوا کی وک ملاتا کی سر خاکا الهندری سوری ده نه امتکن سر بشکی تنه باوری مده اوجی گریدا پیمان نابینا گریدا نابینا انجمن اجتماعی و برادر می تفدم وک تناس کردن هر کسی و یبکی حتی ایرو گریدا بشکی تنولی او تکلیه سیاسی نابینا موتف دمیده باوری مده وقتی چاره سر ببه امجی هیوی و امیده موقال امسکن سر اساسی یبکی بشک لشکر اجتماعی سوری به و کار گویده تکنه. بله برز حواس يعني تأجاي هنا دربارك وأف هيزن نراديكال ودرباسي دفرين كردي ببن؟ نه حتی ایرو باوری مده وک من دستپیک دا نشاندان حتی ایرو بلکی پروگرام و خوا سر يعني سر وقتا کی گل کی دریج هاتیه دانی يعني نه مها و نه دمها اف لشکر و درباز بن هندری سوری ده يعني حتى تدریب کرنا و اجدر به خاکا سوریه حتى باوری مده چاره سر کرنا کریزا سوری حتى دولة جهاني حتى نكارن بريارك ناف دولتي اف فروكين ريجيم بيسك ناندن وچاله سري نبي درباس کرنا 3000 برنگ ايرو تنه شر تكرن شر جروبات انا هر جبهات تكرن وكم دينا خدني بهتر جروبات راديكال اونيه تاليج ريجيم تن براسي آريكاري بوره تكرن او تاليه حتى جبريال لشکر آزاد جی ترزگار کردن او تن دست خود دانن سر تنید خوازن وضع سوری گریزا سوری پاش بخن و او بهتر خدمت رژیمت کش برولوژی باوری مده ایرو بریارا ناف دولتی حتی ایرو نبرنگکی آواکی خورد
تێکلیە و تەبلیبوونێ المەسەلا چارەسەرکردنا وەضعی سووری رەتکێ باوەریە مدا گەلکی زەحمەتە ئیرۆ بێ قۆناغێدا بکاری وی لەشکەر ئەو لەشکەر ئیرۆ بێ قۆناغا ئیرۆ شۆرەشە سووری تێدا دەرباز بێ ئیرۆ دەرباز بێ هەندرێ سووری بە تەدریبکردناوە ساڵات کرد بله برز حواس يعني أنا هال سر عرضه هزن نراديكاليين لتركيا جهيلا تركيا وأمريكا و تين راهينان كرن هروها هزن يبيجي هروها هزن بشمرجين روج آوا أفسي هزن لسر خاكا سوري ودرباسن وشربكن يعني ترس هيا ترسا كولانا كردي أنا وكولانا سوريجي كو تكرن كو شركي سوري شباب آن شركي كردي جي شباب لدفرين كردي لسوريا لروج آوا يعني چاوة تكليد نفبرا حرس آليين لشكري و جنوبا شباب د روشك وك روشا سوريا ياكو آن هاتي درباس دبا وقت من دستيك كوتي باوريه مدا حتى اف هيزي لشكري بكاري درباز بالهندري سوري دو چاله سركرنا وضع السوري ولكن دستيك دا چاله سركرنا غريزا سياسي ولكن في نرينك سياسي وكهد ملت السوري بكاري جي دركبه و ايروجي پیکاتنه هفدیتنه سیاسی العربستان السعودی هناك پیکاتن جرت تکرن همی بشن اپوزیون چه گریدای به هر دو انجمانا و چه گریدای به پیمان اجتماعی و چه هیئت تنسیق و دانستاندن چه بن سر اساس الوید حاضر به و نرینک جور درکوه او نرین باوری مده و بنگهک به سر اساس او هزجی وک هزک اجتماعی درباز به هفرق شریکاتی وقت کلمتی وقت برنگ جدا باشقه هر هزک بسری خدا که یان هر دولتک برجواندی ویل هندری سوریا ده هی بخواد هزکی درباز کل هندری سوریا ده شوا براتی اوین البرجواندی ملت سوری ده به اوین البرجواندی شورش سوری ده جبه و ثمن ویجی ملت سوری دانه و هیوی امید ما اون امنک هنو قناغه هر یک بکاره بشکی درباز بکه برنگ خاک سری خواه به بکاره یک ریزیا نرینا سیاسی بکرن و یک ریزیا آواکرنا لشکرک اجتماعی هندری سوریا ده بکرن بله زور سپاس برز حواس خلیل اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریا دی ائتلاف سوری ده کودش استنبول لگل مبو دنباش لگندوار شامل کامپا یرموک پفچون دنافبرا هیزن رژیم و کتیبین گریدای ارتش آزاد ده قومین هروها لگوری آگاهیان کو فروکین رژیم گند زبدین توباران کرن و ده انجام ده کسین سویل دنافوان ده 5000 جیانا خواج دزدان لباشوري شامي ارتش آزاد بارگهن شبيحين رژیم ينكو لتاخا التضامن بجهبونا تو بارانكر و ده انجام ده پازدالشکرن رژیم کو دناوان ده افسرک هاتن کشتن لآلیه کیدن لتاخن جوبر والقابون و ده دما توبارانا فروکین رژیم ده پفچونن تون دناور ارتش آزاد و هزن رژیم ده قومین و ده انجام آوان پفچونان ده هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن هفدم لگندوار شامل نفچه قلمون کتیبین ارتش آزاد را گیهاندن کوان هجمارک گرن استراتیجی لسر سینور لبنان کنترول کرن جعالی خواه جبهه النصرة دا دیار کرن کو لباجاروک عسال الورد هزن و دخالن لشکرن رژیم ویران کرن و دا انجام دا 15 لشکرن رژیم هاتن کشتن لآلیه کیدن هنجه در میدانی دانزانین کو ارتش لبنانی کامپین پنابرن سوری ين كل دردورا باجاروك عسال الورد بجهبونا تو باران كرن و هاتا ديار كرن كو هجمارك جبنا برن وان كامبان جيانا خواج دستان لگندوار ادلبي همان جدران دانا ديار كرن كو هزن ارتش الفتح خالن لشكرن رجيمي ين كل كامبا القرميد بجهبونا بموشكان تو باران كر هروسا العنياء المصطومة هزن جبهة النصرة بنجها كتوبن كورنيت رژیمه بموشكة كجرماهي أرمانج كرن و بتواهي ويران كرن لآلية كيدن لدردورة باجاروك النهلية وكفر نجد پفچونن تون دنافرا هزن إسلامي ولشكرن رژیم دا قومين وهاتا ديار كرن كو قلق زيان مادي وجاني جهانا لشكرن رژیمه لباكوري گندوار لازقية كتيبين ارتش آزاد
خالن هێزن ڕێژیمێ یەن لە ئاڤاهیە چەلوپێنجان و ناوچەیە دبستانên Elfurluq bi mûşekên taw armanc kirin û di encamê de gelek ji leşker û şebêheyên rejîmê hatin kuştin. Her wisa hîn çalakvanan ragihandin ku li derdora daristanên Elfurluq şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûda û hate zanîn ku hejmarek ji mekanîzmên rejîmê yên leşkerî hatin teqandin û gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Li parêzgeha Quneyrayê li bajarê Elbez, artêşa yekemîn a ku bi ser artêşa azad ve avahiyeke hêzên rejîmê wêran kirin û di encamê de hemû leşkerên tê de hatin kuştin. Di heman demê de li bajarokê Esamadaniyê, artêşa azad bargehên hêzên rejîmê yên ku li wir bicih bûne, bi mûşekan û çekên giran armanc kir û hate diyarkirin ku gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. پشتی فگرا همولاتین کوبانیه بو مال و وارین خواه او راستی مترسیه که تندرستی تین و به تایبت دوار آوا نپاک یا و خورنه ده و او دباس هدمک بنگهین جه نخوشیان ره دراپورا بیده آگاهین بیترم تماشا بکن. ایریشا گو داعشی بسر باجاری کوبانی ده کرب و ویرانه که مزن خست بنگها باجر ده و بسدما شروع پفچونین گل باجاری کوبانی و گندواره وی دقومین کفر لسر کفر نمابو و د انجاماوی شریده گلک پرسگریک لپیشیا ولاتیان ده بیچاره مانه و پرسگریک هری مزن اوا گو نخوشی بلاو ببه و نخاسم ام دکفن دمسالا هاوینی ده و گلک ترس هیج نخوشیین پیس گو د دمک بچوک ده بلاو ببه جالی کی دو سدم ندن جهنه گو هین گلک ترمد بن ویران دمانه و بوی سدم نخوشیین کولرا و لیشمانیا بلاو ببه دهمان بابت دهن بیجیشکن کوبانی ددن زانین گو ترس های دهاوی نابه ده گلک نخوشیین دنجی بلاو ببن جبرکین بونا آلاوین تندرستی و زحمتین پیدا بونا درمان لالیه که دن تونه بونا نخوشخانیین گو تیرا ولاتیان بکن تونه لگوری راپورین تایبه دواره تندرستیه ده گمار ده بیسه دما هر ریمزن دواره بلاو بونا نخوشیان ده و به تایبت آوا و خوارنی و لسروی که هن هولدان هیا گو آمورن آوی درباسی باجار ببن دا گو آوا و خوارنی پاک ببه پشتی گو داعش گلک انبر و سارنجن آوی تو باران کرن تی چاوری کرن گو بجیشکن باجاری کوبانی و دسته که تندرستی آوا بکن لیتان ها تو کار برجافتونه لهم برگردنا دریه ترکی و تنبونا ورکشوپین بیانی لهندری باجاری کوبانی دمینی ترسا بلابونا نخواشیان مترسیا هری مزن پشتی مترسیا داعشی لیتان ها تچاره آن آلیکاری لسر روبرو کرنا نخواشیان لباجاری کوبانی نهاتیا پیدا کرن. لباجار عمود نونرین 21 رخصتن جواکا سیویلین هرما جزیره لگل کومیسرا بلند هلبجارتنان جویان و به حاضربونا سروکاتیا انجمن زاگونساز کانتونا جزیره جوین دومکر دراپورا جوان الکردی ده آگاهین بیتر ام تماشا بکن. درباری هلبجارتنین داوی لکانتونا جزیره لمجلس زاگونساز یا کانتون شانده یا 21 رخصتنین جواکا سیویل لگل کومیسریا هلبجارتنان و انجمن زاگونساز جویان هروها شانده انجامن لیکولینن خواه ین کامپانیا هلبجارتنه پیشکشی مجلسی کرن. ایروم هاتن جواتا بمجلسي رأي ام وانتقادات مني سر قانوني ام ما دادستوا حانا كان اللقاء قالك ايجابي بوباره ومتفاعل بالموضوع وهيفين انه داويا انجام برجع في كفن الجماعات دی جوینه ده گلک گفتگو لسر گوهرتنا هنیاسین هلبجارتنان چبو هروها و دریه لیکولینه وکری به تاگو بگهن انجامین خواه و دداویا جوینه ده هر دو آلیان کنگره که چاپمنیه لدار خستن. چند راه هلبجارتنه بلابکن هروها هم فشاره که بکن یعنی هم ضغطه که بکن ضغطه که ایجابی ارینی جبون قربن چند زابونا بوهر کاری داوید و کمپینی دا او بو ورن شان دکیج دسته عبدی بجارتنی و دست شان انجمن زاگونسازن. ایرو جوینا ما گلک خالی وام سازی جواک سیویل قدماندن
جوا خالاجي بلكي قالك نيريني ماجي للسرهبوش بر تجربة ما يا شارداري ديتين اف خال نقاط بحث كرين ما بري نهاجي نقاش كربو وك مجلس زاغون ساز بحمو ملاحظات انين رخنه انين استبيانات شيكرين ام حمو برچاف بگرن و ام تجاره دريه مجلس سازه جواك سيفيل ناگرتيه و هر وكيريا اف نقاطها حموجي كوميتي مجلس زاغون ساز سيزدا لجنه هنا هر لجنه كي مختصه بمسلكه كي محدد ام دكارن واقتراحات قدمان دينامي تسليمي لجنه خويا مختص بكن او جي نقاش بكن وبجهن صياغته كي داوي ويعرض بكن د مجلس هذاك وجبوكو بب تعديلها كي نهائي ش قانوني مره قالك ليكولين هروها كار لسر فيركرنا ماف وياساين هالبجارتنان دبن لتانها آلية كسركا جو او انا كسي دوري هر تشتيه قالوا تا كنجي دور وبيبار بمينه جوان الكردي أورينت نيوز عامودي لا حسك كامبانياك آلي كاريا ماديك ونيزي 25 مليون ليرين سورية جهيلا هيفا سور كردستاني وهيفا سور كرديفا للسر بريندار ومالبات شهيدان هاتن بلافكرن نوچگاني ما همان جزيري اف مجار شوباند و اف رابور جمرة آمدكر هيفا سور كرد و بآليكاريا هيفا سور يا كردستاني لقل ريخستنا بجيش كين بسينور بكامبانيا كآليكاريان لباجاري حسكي رابون بتايبت لسركزن بريندار و مالباتين شهيدان گو 100,000 يورو هاتا پیشکش کرن آن جينيزي 25 مليون ليرين سوري بلاف کرن حمله جي بآليكاريا هيفا سور كردستانية جبو برين واكسا سفك بكن او يجي مبلغ كي ماديه جبو معلومات شهيده جبو كسي بريندار بطايبات ايكو اصلا قدار بو ايكو مايل عردي اي بر زرار ديتي ام بلافت مقدار فابراجي 100,000 اورو اجمرشياندن تزانين گو هيفا سورا كرد جدسبيكا كومكوجيا حسكيفا بأركي خوي مروفاهي رابو تاوی گو هجمارا شهید و برینداران زیده بو و پیوستی به درمان و پزشکان هبو و لگور اندامین هیوا سور اف آلیکاری مادی جه هیوا سور یا کردستانی هاتن شاندن نتنی بو برینداری خواه بو روژا کم کجید حتی روژا ایرو امریکان وار سر برینوان دیگرن چی لازم به درمانی وان هرتشتوانه تنی غایت اما پرهی گوم وان پرها چیک بکن نه ویا هوردانه کی گوم نعوه مرالی وان غراکن جبو برینوان حبکی سفک بجبو آلیکاریک معنوي بيجي وإنساني بيجي نتني إنهم هاتني جبوا براتني نا برینداری منی کمکوجیه برینداری متوایی هجای ببیرخستنه یا گوجه انجام کمکوجیا نوروز زیدی 55 شهید و 105 بریندار کتن و بهتری وان جنو زاروک دوی درباره ده کامپانیا هیوا سور آکورد لحسکه ده دروجان بردوام بکه داکو آلیکاریان خواه لسر هر کسی به جداهی بلاف بکن 100,000 يورو هاتيه ما بري سوري دك تقريبا 25 مليون سوري دكن ما اف اليكاري هاتي يجيبوا حمو بريندار وشهيدي تقينا شفا نوروز دتشيبون جحمو هاتيه ما توزيع كريه سر مالبات الشهيده اف اليكاري بيجي حر مالبات الشهيده حر مالباتك 100,000 ليرين سوري 100,000 سوري ولبوي بريندارجي حر بريندارك الجوري روشاوي بگومان چه آلیکاریان گوبه کرن نکاره برینا مروین شهیدان درمان بکه لی پرانی سازی و رخستنین گوبوان آلیکاریان رادبن دبینن گو افجی ارککی مروواهیه دا کوبار مالباتین وان سوک بکه همان جزیری اورینت نیوز حسکه ای سال ده 15 نیسان ده ازدین جیهان جشن چهارشنبه سور و دجینن و دوی روژه ده کلتورا اولی و جواکی ببیرتینن در راپورا جوان الکردی ده آگاهین بهتر ام تماشا بکن دسپیکا بوهاری دسپیکا کنوی جیجیانی را لجم کردین ایزیدی گولگوری روزنامه یا روزهلاتی هیوانیسانی هیواشینیه هروها ناب ایزیدی دوی هیوی ده بزوجه و ناب عرده جود بکه هجای گوتنه گولگوری دلباوری ایزیدیان دنیسانه ده میرتاوز داکت عرده و جیانه دست بکر یکیش خور بگره امثالی انها دگرم نه روجیا دگرم تادی شخصا رایها جخوجی غزر رایی ریبری ریار رایی جتاوسی ملک رایی هول هولا سلطانه زی تاوسی ملک
هێژایە گوتنێ گۆتەڤایە جژن و ئاهنگێ نێزیدیان دنیسانێ دەیە وەک جژنا خدر الیاس جژنا چارشەما سۆر بێگومانی زیدیên سووری jî paraxwe ji zilm û bindestiya rejîma Esed xwarin herûha olayî zîdî li Sûriyê qedexe bû. بۆ ئێزدی بێتر بە خۆزایەف گرێدایینێ تبینێ جژنێ ئێزدیات تەوایی گشت بە خۆزایەف گرێدایی بەرێ دێ بەری شۆڕەشێ دێ وەک گۆ ئەم بزانن تعدە پڕ لە ئێزدیا هاتبوو جهێلا سووری و حقوقێوان تنەبوون مافێوان تنەبوون ئەو جەمەدا خورد دەهەڕێ بێتر شیکای نه وەک دبێ چێ دەبێ و عرض کەسک دەبێ دوی هاوی دێ ئەو جەمەدا دەهەڕە وەک مەژوارە گوت تێزانین گۆ کوردێنی زیدی li Sûriyê hebûnawan li gundewarê Amûdê Hesekê Girkêlekê herûha Efrînê belav dibin. Heyvanîsanê li cem Kurdênî zîdî destpêka saleke nû jiyaneke nû ye lê rewşadawî û metirsîn ji êrişên Daişê hişt got beşeke mezin ji êzdiyên Sûrî berê xwe bidin Ewropa. Ciwan Kurdî Orient News gundewarê Amûdê. Ji navçeyên Kurdî me ev çend kurtenûçe ji were amade kirine em temaşa bikin. Bi zêdebûna hewcetdariya welatiyên herêma Dêrikê a ji derman û dermankirinê re Komeleya Heyvasor a Dêrikê bi merasîmekê navendeke nû vekir. Di merasîmê de bi dehan endamên Komeleya Heyvasor a Kurd û welatiyên bajêr amade bûn. Li tirbespiyê rêxistina Rojava ya li Hawerçûnê bi alîkariya komînên bajêr re 500 selikên xwarinê li ser malbatê navçeya Sinciqê belav kir. Akademiya Star a Ramanê ya Herêma Efrînê duyemîn korsa perwerdeyê ku ji bo rêveberên Meclisa Rêveber a Herêmê dabû destpêkirin bi merasîmekê bi dawî kir. Ji bo serrastkirina kanlîzasyona bajarê Serêkaniyê ya ku xira bibû xendeqa bi dirêjahiyê 7 kîlometreyan hate kolandin. Şandeyek ji şaredariyên Bakurê Kurdistanê seredana Herêma Kobanî kirin da ku alîkariyan pêşkêşî welatiyên bajêr bikin û di destpêkê de 7 kamyonên alîkariyê ku ji peydeviyên jiyanê pêk tên di deriyê Murşid Pînariyê Sînorî re derbasî Herêmê kirin. Lê Girkêlekê duh roja çarşemê Komeleya Girkêlekê axirxwaz alîkariyên ku ji peydeviyên jiyanê pêk tên wekî sellikên xwarinê û pêlîstokên zarokan li ser malbatên bajêr belav kir. Li dawî em herin sernûçe. Piştî perwerde û amedekariyê pêşmergeyên Rojava xwe amade dikin da ku derbasî Rojava bibin. Li gundewarê Serêkaniyê li menacîr pevçûn û tûbbaran û kuştina 19 çeteyan û hevgirtina navnetewî bargehên Daişê armanc dike. Programa Tirkî-Amerîkî ya rahînankirina hêzên neradîkal dest pê dike û berpirsê Amerîkî yê hêzên Sûriyê neradîkal dev ji kar berdide. Bultena me li vir bi dawî hat dem baş.